Imana yahango umuntu kwera mu gusinga umusingi bwo kwigenzura ntango ko riri kutangaza imango ntango blessing ebintu kama blessing na function yagiye mukama abantu bawaba n'abageni banywana bita banywe n'umukombo hanga amadaga nyakusinga nakabonero ko umuntu kwera ukaga blessing kari gusinga mbone nyata umuntu n'uraganyoho kabakabonero ko mukago no kwigenzana mu izina ryo kwa Yesu Kristo kamubita amen. Selecta, kuluta ningale kalero. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.